Syekh Dr. Arif Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau adalah dosen Universitas Ummul Qura di Makkah, dan beliau memberitahukan kepada kami sebelum kita mulai tadi untuk menyampaikan udzur beliau. Mungkin para jemaah sekalian mungkin kaget kenapa Syekh tidak memakai pakaian yang biasanya dipakai oleh dan memang ada kondisi-kondisi yang membuat beliau tidak sempat dan terhalang untuk berganti pakaian. Oleh karena itu seperti inilah kita, mohon dimaklumi saja. Insyaallah ilmunya tetap bisa kita istifadah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. على محمد ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد أيها الأحبة، فنحن نأتي بقلوبنا إليكم قبل أجسادنا محبة في الله عز وجل، لأن هذه الأمة أمة واحدة، وإن اختلفت أعراقها وبلدانها وأنسابها، فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فنحن هذه هي أعظم القطاف وأعظم الثمار، فكيف بنا بعد هذا المجلس إذا ذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى؟ فهذا شرف عظيم يكفي عن بقية الأدلة على الاجتماع على ذكر الله عز وجل. فهنيئا لنا إن شملنا الله عز وجل في هذا المجلس برحمته وأنزل علينا سكينته وحفتنا ملائكته. Sebelum lanjut, silakan yang di belakang bisa di depan tempatkan majelisnya. Beliau setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat dan bersalam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya sebelum jasad kita bertemu dan mendatangi para antum semua di sini, kita telah terhubung dengan hubungan ukhuwah dan cinta karena kita adalah orang-orang beriman. Maka walaupun kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, namun kita disatukan oleh agama ini, disatukan oleh iman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling bertakwa di antara keberadaan kita sekarang sebagai orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu ini adalah sebuah kemuliaan.
سياحين في الأرض، سياحين يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا الذكر تنادوا بعضهم بعضا أن هلموا إلى حاجتكم أو إلى رؤيتكم، يضعون أجنحتهم على من اجتمع على الذكر حتى تبلغ يعني يضعون أجنحتهم على هؤلاء حتى يبلغون عنان السماء. هذا فضل من الله عز وجل. وهذا المجلس ما دام جلسنا في بيت من بيوت الله تستغفر لنا الملائكة وتسأل لنا الرحمة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. ما زلنا في مصلانا حتى نخرج من هذا المصلى، فيقال ما يعني يقول لهم الله عز وجل: على ماذا اجتمع عبادي؟ يقولون: اجتمعوا يسألونك الرحمة والجنة ويعوذون بك من النار. قال: هل رأوها؟ رأوا الجنة، رأوا النار؟ فتقول الملائكة: لا يا ربي. قالوا: كيف لو رأوها؟ لو رأوا الجنة؟ قالت الملائكة: يكونون أشد طلبا لها. وكيف لو رأوا النار؟ يكونون أشد فرارا منها. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم تقول الملائكة: إن فيهم فلان بعيد دخل إلى المسجد يعني حياء أو لأجل مصلحة في الدنيا، إن فيهم فلان ليس منهم. قال الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبلغ فضلهم أن الله أدخل معهم من هم أقل منهم أو ممن جاءوا ممن لم تخلص نيتهم لهذا الدرس أو لهذا المجلس. فالله بمثل هذه المجالس فإنها تحيي القلوب وتوقظ الغفلة وترفع الهمة وتحث المسير إلى الله عز وجل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan lain untuk orang-orang yang duduk bermajelis, dalam majelis zikir atau dalam majelis ilmu. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang artinya bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berkeliling-keliling di atas muka bumi ini untuk mencari majelis zikir, untuk mencari majelis ilmu. Ketika mereka sudah menemukan majelis ilmu, mereka akan saling memanggil, "Kemarilah, inilah yang kalian cari." Maka ketika malaikat berkumpul di dalam majelis ilmu tersebut, malaikat pun kemudian menaungi mereka, membentangkan sayap mereka, menaungi para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Lalu kemudian setelah itu mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan apa yang mereka dapatkan di atas muka bumi ini. Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kau meninggalkan hamba-hambaku? Bagaimana engkau mendapati hamba-hambaku dalam majelis tersebut?" Malaikat itu kemudian mengatakan, "Mereka hamba-hambamu meminta kepadamu surga dan mereka meminta perlindungan kepadamu dari api neraka." Maka Allah kemudian bertanya kepada para malaikat, "Apakah hamba-hambaku itu pernah melihat surga sehingga mereka minta untuk surga? Dan apakah mereka pernah melihat neraka sehingga mereka minta perlindungan dari api neraka?" Kata para malaikat, "Tidak ya Allah, mereka tidak pernah lihat." Lalu Allah kembali bertanya, "Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Dan bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka?" Kata para malaikat, "Kalau seandainya mereka pernah melihat surga, pasti mereka akan lebih bersemangat lagi untuk menuju surga. Dan kalau mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan lebih lari lagi, lebih keras lagi perjuangannya untuk menghindar dan lari dari neraka." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Persaksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semua." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Persaksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka semua, mereka yang duduk di majelis ilmu tersebut." Maka para malaikat mengatakan, "Ya Allah, di antara mereka ada yang duduk di belakang, memisahkan diri. Dia bukan datang untuk menuntut ilmu, dia datang untuk suatu kebutuhan yang lain." Maka Allah mengatakan, orang-orang yang duduk di majelis itu adalah orang-orang yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Maka keutamaan itu pun juga memasuki atau melingkupi orang-orang yang datang walaupun bukan untuk mendengarkan pelajaran atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka ini kemuliaan yang sangat luar biasa jemaah sekalian yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأحبة، نحن في أيام لا يستطيع المتحدث أن يتجاوزهن ولا يؤجل البيان عن وقته وقت الحاجة، فنحن في أيام فاضلة، أيام 10 ذي الحجة. الله عز وجل
أقسم بها ولله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس للعبد أن يقسم إلا بالله من حلف بغير الله فقد أشرك. وإذا أقسم الله بشيء فيدل على شرفه ومكانته. قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، فأقسم الله بهذه العشر زيادة أو تعظيما لها، تعظيما وزيادة في ذكر فضلها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام عبر التاريخ من آدم إلى قيام الساعة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فالمجاهد الذي يخرج بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك في شيء هو أفضل ممن يعمل في هذه الأيام. ولكن ما دون ذلك فهذه الأيام لا يصل إلى فضلها واصل إلا فيها أو من خلالها، حتى ليلة القدر وليالي رمضان، فإن هذه الأيام خير من تلك الأيام، خير من تلك الأيام. والسبب اجتماع أمهات العبادات فيها، ففيها الحج وهو نسك عظيم، وفيها الصوم، صوم التسع، ويوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنة قبله وسنة بعده، صيامه يكفر سنة قبله وسنة بعده من المعاصي والذنوب والكبائر لا بد لها من توبة خاصة. وأيضا عندنا قراءة القرآن، وعندنا الذبح الهدي والأضاحي والفدية، وكذلك ما يقوم به الحاج هناك وما يقوم به غير الحاج خارج أهل الحج من كانوا في بلدانهم. وأيضا الذكر المطلق والمقيد. المطلق من ليلة ذي الحجة بعد غروب شمس ذي القعدة إلى فجر يوم التاسع، ثم من فجر يوم التاسع يبدأ المقيد بعد كل صلاة إلى عصر يوم 13 من أيام التشريق. والذكر المطلق يعني يستمر فيه الإنسان، لكن بعد الصلوات يكون هناك ذكر مقيد. والله عز وجل رحمة به وسماحة منه سبحانه رتب أعظم الأجور على أيسر الأمور من العبادات وهو الذكر، رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشقق عليهم. فالذكر لا يحتاج إلى جهد كثير، لكن لا يوفق له إلا الموفق. قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. Kemudian beliau menyebutkan dan mengingatkan kita semua bahwa kita semua berada di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang pasti semua penceramah tidak akan luput dari menjelaskan perkara ini. Dan kalaupun mereka menjelaskan, pasti mereka tidak berburu-buru dalam menjelaskannya. Pasti dijelaskan secara rinci karena begitu pentingnya dan agungnya hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal Zulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari awal ini. Maka sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya atau dengan nama makhluknya menunjukkan keutamaan dan manzilah dan kedudukan dari hamba tersebut atau dari makhluk tersebut. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti menunjukkan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia. Lalu kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadisnya bahwasanya tidak ada hari-hari. Kalau disebutkan hari-hari sini berarti hari-hari sepanjang dunia ini ada, sejak Adam sampai hari kiamat. Tidak ada hari-hari di dunia ini yang dimana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Maka kemudian Nabi SAW atau para sahabat bertanya, apakah jihad juga kalah keutamaannya dengan beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi SAW, bahkan jihad di jalan Allah juga kalah keutamaannya, kecuali hanya ini yang mengalahkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dengan suatu apapun. Artinya dia mati dan hartanya dirampas. Itu saja yang lebih afdol dari beramal di hari 10 bulan Dzulhijjah ini. Kenapa jamaah sekalian, kata beliau, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang besar. Ibadah-ibadah yang agung dari di antara ibadah-ibadah yang ada. Yang pertama, ada ibadah haji di situ. Dan tentu kita semua tahu bagaimana kedudukannya ibadah haji. Kemudian ada puasa-puasa, terutama puasa Arafah yang di 9 Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW keutamaannya adalah dihapuskannya dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Di situ juga ada penyembelihan di dalam bulan Dzulhijjah, baik itu jamaah haji yang menyembelih hadyu mereka atau fidyah mereka, dan juga orang-orang yang tidak haji yang itu menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Di dalam 10 hari awal juga terdapat atau disyaratkan untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran dan juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, perbanyak di 10 awal bulan Dzulhijjah itu zikir-zikir, takbir, tahmid, ya, tahlil dan tasbih. Dan kita kenal di awal bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak artinya kita bisa lakukan kapan saja. Itu dimulai dari terbenamnya matahari dan masuknya 1 Dzulhijjah sampai di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Dan ketika hari ke-9 bulan Dzulhijjah ba'da salat subuh, disitulah mulai yang namanya takbir atau zikir-zikir yang muqayyad yang kita lakukan setiap selesai salat 5 waktu sampai berakhir hari tasyrik di salat asar. Berkumpul semua keutamaan-keutamaan ini, berkumpul semua ibadah-ibadah yang besar ini. Itulah kenapa 10 hari awal bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari yang sangat afdol untuk kita beramal. Bahkan kata beliau tadi, lebih baik daripada di bulan suci Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar. في رمضان تصفد الشياطين ويصوم الناس، فالإنسان إذا رأى الناس ويقومون، فإذا رأى الناس يصومون ويقومون هو يتشجع ويكون الجو العام جو عبادة وفيه تصفيد للشياطين. أما 10 ذي الحجة فهو ميدان المحبين المشتاقين لله، فليس فيه تصفيد للشياطين وليس فيه صيام جماعي ولا قيام التراويح وقيام الليل. فإذا قام الإنسان بهذه العبادات دلالة على أن قلبه مخبت منيب لله عز وجل، وأنه صادق في العلاقة مع الله عز وجل. وهذا مما يميز هذه الأيام، اجتماع أمهات العبادات فيه مما لم يكن في رمضان وغيره، وأيضا أنه ليس فيه من الإعانة بتصفيد الشياطين أو قيام جماعة المسلمين معه في العبادة مما كان في غيره في رمضان ولياليه، فيكون التوجه إلى الله توجها إيمانيا صادقا يدل على أن المرء قد عقد العزم على إرضاء الله عز وجل، فالله عز وجل يحب مثل هذا العمل. Beliau menyebutkan kenapa bulan Dzulhijjah atau awal bulan Dzulhijjah ini masih lebih baik dibandingkan Ramadan. Di bulan Ramadan jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, syaitan dibelenggu. Sehingga kaum muslimin lebih bersemangat atau lebih mudah untuk melakukan amal-amal ibadah. Di samping itu juga karena suasana dan kondisi mendukung. Karena di sana ada jamaah atau kaum muslimin yang bersama-sama melakukan ibadah. Sehingga kita kemudian semakin bersemangat dan semakin dimudahkan untuk bisa melakukan amal-amal soleh. Ada kondisi, ada suasana yang mendukung. Ada ibadah jamaah seperti puasa Ramadan dan salat tarawih. Tapi kalau di 10 Dzulhijjah, syaitan tidak dibelenggu.
Setan tetap dilepas, setan tetap beraksi sebagaimana biasanya. Sehingga amal-amal ibadah di awal bulan Dzulhijjah itu bisa kita katakan lebih susah atau lebih berat daripada beramal di bulan Ramadan. Dan juga di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah tidak ada amal-amal ibadah jama'i seperti di bulan Ramadan. Sehingga pengkondisiannya tidak sama dengan di bulan suci Ramadan. Maka kalau ada orang yang betul-betul bisa memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadahnya, itu menunjukkan dia punya hati yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia punya hati yang terkait dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul orang yang jujur dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang-orang yang betul rela berkorban untuk mendekatkan diri dan membuat Allah ridho kepadanya. Nah. وتعظيم ما عظم الله وتعظيم شعائر الله دليل صريح الإيمان وقوة الإيمان. والله عز وجل يعظم ويختار ما يشاء، فاختار من الملائكة مثلا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم وذكرهم في كتابه. اختار من الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل الأنبياء، ثم أولو العزم من الرسل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقبلهم نوح عليه السلام. واختار من الرسل والأنبياء ما شاء سبحانه، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن هناك رسل حتى لم يذكروا في القرآن، فليس الهدف الدنيا ومدح الدنيا والظهور في الدنيا، الهدف إرضاء الله والوصول بالناس إلى رضاء رحمة الله وجنته. فسواء ذكر الداعية أو الرسول أو النبي أو لم يذكر، ليس هدفك أيها الداعية أن تمدح في صدور المجالس وفي وسائل الإعلام. فهؤلاء رسل ورسلا لم نقصصهم عليك، حسابهم على الله. ويأتي يوم القيامة النبي ليس معه أحد والنبي معه رجل والنبي معه رجلان، مع أنه مؤيد بالوحي. إذن أنت كداعي عليك بالعمل، وليس منك أن تنظر أو تثبت النتائج. تتجه إلى النتائج، لكن النتائج والعاقبة عند الله عز وجل، هو الذي يحكم ويدبر سبحانه. والله عز وجل اختار من الملائكة ما قلت لكم، ومن البشر ما قلت لكم. كذلك اختار الأزمنة والأوقات، فاختار من الأماكن مثلا مكة وعرفات ومنى ومزدلفة والمدينة والأقصى، والصلاة في مكة ب100,000، في المدينة ب1000، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في الأقصى ب500. الله اختار هذه الأراضي والأماكن، ثم اختار من الأزمنة ما شاء، فاختار رمضان من الأشهر، وليلة القدر من الليالي، ويوم الجمعة من الأسبوع، وجعل فيه فضل ساعة لا يوافق عبد مسلم، وجعل فيها صلاة الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وأضل الله عنه اليهود والنصارى واختاره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختار لنا الله عز وجل العيدين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد عندهم عيدا، فقال ما هذا؟ قال هذا عيدنا. فقال لقد أبدلكم الله بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. ووسع فيه على المسلمين، وكان من هدف وسماحة الإسلام التوسع على الأهل وإظهار السرور فيهما. جعل لنا يوم عاشوراء شكرا على هلاك فرعون، ونحن أولى بموسى من اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب المخالفة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع معه. يوم عرفة 10 ذي الحجة. انظروا، فالله عز وجل اختار لنا من الأزمنة والأماكن ما شاء. فهذا لا بد للمؤمن أن يأخذه تعظيما وإجلالا لله عز وجل، وأن يثبت ذلك في قلبه حتى يكون الإيمان في عظمة ورفعة بمشيئة الله. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara tanda keimanan kita atau tanda ketakwaan kita dalam hati adalah ketika kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menta'zim apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian sebagai seorang muslim kita harus agungkan. Karena kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal dengan ikhlas, bukan untuk terkenal, bukan untuk disebut-sebut nama-nama kita, bukan untuk
kita menjadi viral di media sosial seperti zaman sekarang, tapi untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an hanya sedikit nabi yang disebutkan. Hanya sedikit nabi yang disebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepadamu. Maka ini berarti tujuan kita tidak harus selalu disebut di dunia ini. Tidak harus selalu dipanggil di dunia ini, diulu-ulukan di dunia ini. Karena ada rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperkenalkan kepada kita. Tapi tentu saja mereka adalah orang-orang terbaik di antara manusia-manusia yang ada. Nah, maka dari itu kita beramal dengan ikhlas. Kita beramal dengan memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk diunggulkan atau untuk dilebihkan dibandingkan yang lain. Misalnya Allah menciptakan bumi ini dan tempat-tempat yang ada, tapi Allah kemudian memilih beberapa tempat untuk diunggulkan dibandingkan yang lain. Seperti misalnya Allah mengunggulkan Mekkah, Madinah, mengunggulkan Al-Aqsa, mengunggulkan Arafah, Mina, Muzdalifah dibandingkan tempat-tempat yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih di antara waktu. Karena waktu dan tempat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun dan Allah memilih di antara itu hari-hari yang unggul yang lebih afdal dibandingkan yang lain. Seperti bulan suci Ramadan itu lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hari Jumat dalam sepekan lebih afdal dari hari-hari yang lain dalam sepekan itu. Nah, begitu juga bulan Dzulhijjah, ya Allah Subhanahu wa taala mengunggulkannya dibandingkan yang lain. Ada dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang Nabi SAW katakan kepada penduduk Madinah, Allah telah mengganti hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita menta'zim apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah, karena itulah tanda dari ketakwaan kita. Dan juga hari Asyura, ini luput, mohon maaf. Beliau menyebutkan juga tadi hari Asyura. Hari Asyura dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan disebutkan hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dan membinasakan Fir'aun. Sehingga Nabi SAW mengatakan kami lebih berhak untuk berpuasa di hari Asyura, untuk merayakan hari Asyura dibandingkan orang-orang Yahudi. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan saya akan puasa juga di hari ke-9-nya, di Tasik, hari Tasu'anya. Itu semua menunjukkan ada waktu-waktu yang diunggulkan oleh Allah. Maka wajib kita juga jangan meremehkan waktu-waktu yang sudah diunggulkan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipandang enteng, jangan berlalu seperti itu saja waktu-waktu yang Allah pilihkan untuk kita. وكان لكل نبي معجزة، لكل رسول معجزة. فمثلا موسى برع قومه في السحر، فالله جعل لهم لنبيه ولرسوله كليمه موسى عليه السلام شيئا ظاهره كالسحر لكن ليس سحرا، فيخرج يده من جيبه بيضاء ويضرب بالعصا فتصبح حية تسعى وتلقف ما يأفكون. ثم لما مات موسى انتهت معجزته. عيسى لما رفع انتهت معجزته فيما برع فيه قومه وهو الطب، فيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم. فلما رفع عيسى وسينزل في آخر الزمان انتهت معجزته. محمد صلى الله عليه وسلم برع قومه في الكلام لأنهم في بيئة صحراوي في صحراء، وكانوا يتسامرون ويأنسون بالكلام فيعرفون مواقع الكلام وأداء الكلام وأساليب الكلام، فهم أهل الكلام ونظمه وأهل المروءات والكرم. فجاء الإسلام بتعزيز هذه الأشياء، هذه المكارم، ثم جاء القرآن من جنس ما برعوا فيه وهو الكلام، وليس من جنس ليس مثل كلامه. فلما مات محمد صلى الله عليه وسلم بقيت هذه المعجزة. والكتاب هذا مهيمن على الكتب السماوية التي أوكل الله حفظها للبشر فلم يحفظوها وبدلوا وغيروا في الإنجيل والتوراة وغيرها. أما القرآن فلم يوكل لأحد حفظه بل هو حفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق
ما بقيت الدنيا ويرفع في آخر الزمان عندما لا يقول أحد الله الله فيرفع من الصدور والسطور. نعم. Kemudian beliau menyebutkan bahwa para nabi itu memiliki mukjizat-mukjizat. Di antaranya yang kita kenal adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, karena umat Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu adalah umat yang mengenal sihir. Baik itu umatnya kaum Fir'aun dan umatnya Bani Israel, itu adalah orang-orang yang terbiasa dengan sihir. Maka kemudian Allah mendatangkan mukjizat untuk Nabi Musa yang kelihatan seperti sihir, untuk kemudian memperlihatkan dan melemahkan sihir-sihir yang mereka sudah kuasai. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam dapat mengubah dengan izin Allah tongkatnya menjadi ular, mengeluarkan cahaya dari tangannya, kemudian membelah lautan dan seterusnya. Perkara-perkara yang sangat ajaib. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, maka terhentilah mukjizat tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, karena pada zaman beliau hidup orang-orang sedang menggandrungi dunia kedokteran atau dunia kesehatan, sehingga datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa apa? Berupa kesembuhan. Nabi Musa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dan bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, maka terhenti pula mukjizatnya. Kemudian ketika zaman Nabi Muhammad SAW, beliau hidup di zaman ketika orang-orang sangat mengagungkan yang namanya kefasihan bahasa. Sangat mengagungkan yang namanya bahasa, cara berkomunikasi. Syair-syair dan seterusnya sangat terkenal, sangat digandrungi oleh orang-orang pada waktu itu. Lalu kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala dan menurunkan mukjizatnya kepada Nabi SAW berupa Al-Quran yang kemudian melemahkan semua orang-orang fasih di antara mereka, di antara orang-orang Arab pada waktu itu, dengan kefasihan bahasa Arab dari Al-Quran. Dan ketika Nabi SAW wafat, mukjizat itu tidak terhenti. Mukjizat itu, yaitu Al-Quran, tetap ada sampai sekarang, tetap ada sampai hari kiamat. Dan bahkan mukjizat itu, Al-Quran itu menjadi muhaimin, menjadi tolak ukur untuk melihat kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya, yang menyempurnakan kitab-kitab atau syariat-syariat sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Quran menjadi lebih spesial lagi ketika Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan dan kami yang akan jaga. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang penjagaannya diserahkan kepada ulama-ulama mereka, ulama-ulama Bani Israel, tapi mereka kemudian merubahnya dan tidak mendapat menjaganya. Al-Quran Allah langsung yang menjaganya sehingga tidak akan mungkin berubah. Inilah mukjizat Al-Quran yang bertahan sampai akhir zaman. Tapi nanti di akhir zaman, kata beliau, ya sebagaimana diinformasikan dari Nabi SAW, bahwa Al-Quran akan dicabut dari dada-dada kaum muslimin dan tidak tersisa lagi, dan orang-orang ketika itu tidak lagi mengucapkan Allah Allah. والكعبة والله عز وجل جعلها قياما للناس والبيت الحرام وقال فيها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالكعبة هي بقاء للبشرية وهي خير للكفار قبل المسلمين. فإذا انتهى التوحيد وانتهت عبادة الله، الله عز وجل يرسل عليها ذا السويقتين الحبشي ينقضها حجرا حجرا ثم تقوم الساعة على شرار الناس، لا يقال الله الله. والله قادر على أن يجعل مكة غابات أو أشجار وفيها الأنهار وماء زمزم ماء حلو وحجارة الكعبة من الذهب والفضة والألماس، ولكن الله عز وجل جعلها هكذا ابتلاء للمؤمنين واختبارا للخلق حتى لا يحبها ولا يهوي إليها ولا يستجيب إلى الله إلا الصادق. فالمؤمن الآن يجمع أمواله هنا ثم يدفعها ليذهب إلى تلك المنطقة التي تجبى إليها ثمرات كل شيء، وقلبه معلق بمكة وهي مهوى الأفئدة. ومعنى مهوى السقوط من عال إلى مكان، مثل ما يسقط الصقر على الفريسة من السماء، فالأفئدة تهوي إلى مكة من شدة الحب تعلق الديني. وهذه مكة لما خلق الله السماوات والأرض جعل هذا المكان هو أم القرى وهو مكان قبلة عباده المتقين بعد أن كانت قبلة الأنبياء من قبل الأقصى، فجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما
جاء إبراهيم عليه السلام كلفه الله بهذه المهمة الشريفة العظيمة هو وابنه ولرفع قواعد البيت. كانت قواعد البيت موجودة، فرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم قال الله له: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. قال: كيف يسمعون يا الله؟ قال: افعل ما آمرك، أذن والإبلاغ علينا. صعد إبراهيم عليه السلام إلى الجبل ونادى في الناس أن حجوا إلى بيت الله الحرام، فأسمع الله كل من في الأرض وحتى النطف في ظهور آبائهم، وبدأ الناس يتوافدون على بيت الله حجا، وبدأوا يعمرون هذا البلد الذي هو غير ذي زرع. نعم. Kemudian beliau berbicara tentang Mekkah. Tentu kita semua kenal Mekkah sebagai lebuhan hati kaum muslimin yang semua kita bermimpi dan bercita-cita untuk bisa segera mendatanginya, baik itu umroh ataupun haji. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah qiyaman linnas. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Haram qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah Baitul Haram sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu dicintai oleh hati-hati kaum muslimin. Tahwi ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ini sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah Ka'bah itu orang-orang hati mereka terpaut dan ingin datang kepada Ka'bah tersebut untuk mengunjungi dan berziarah kepada Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min fajjin amiq. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, serulah manusia untuk berhaji. Serulah manusia untuk berhaji. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu, bagaimana mereka mendengarnya? Suara saya cuma ada di sini, tidak bisa sampai kepada seluruh alam. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, seru saja, panggil mereka, kami yang akan sampaikan suaramu kepada orang-orang itu. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas bukit dan menyeru untuk manusia agar datang berhaji. Dan inilah kita jamaah sekalian, kita saksikan sampai sekarang orang-orang berbondong-bondong ke Mekah, ya, dari segala penjuru dunia, sebagaimana Allah katakan, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min fajjin amik. Maka akan datang orang-orang baik berjalan kaki ataupun berkendaraan dari pelosok-pelosok negeri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga kepada Nabi Ibrahim, ya, perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mendirikan Ka'bah, untuk menegakkan Ka'bah dari pondasinya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka ini menunjukkan jamaah sekalian keutamaan dari Makkah dan keutamaan dari Masjidil Haram dan juga Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, yang sebelumnya kiblat itu ada di Al-Aqsa, lalu kemudian Allah jadikan Ka'bah menjadi kiblat. وجعل الله مكة على هذه الصورة اختبارا وابتلاء للخلق لكي لا يحبها إلا المؤمن، فزمزم لا يشربه إلا المؤمن إيمانا وتضلعا، والكعبة لا يأتيها مكة ليس فيها أنهار وليس فيها جنات وكذلك الحر فيها، ومع هذا يحبها المؤمنون لأنها مسألة يعني محبة من القلب من أجل إيمانهم بالله عز وجل. Kita saksikan jamaah sekalian, Makkah, Ka'bah itu bukan tempat-tempat yang biasa kita nilai sebagai tempat yang indah. Tidak ada pegunungan yang hijau, tidak ada sungai-sungai yang mengalir, ya, bahkan mungkin cuacanya panas. Tapi subhanallah, Allah menjadikan hati-hati kaum muslim tetap rindu kepada Ka'bah tersebut. Nah, kenapa? Karena untuk menguji orang-orang, karena tidak akan ada yang datang kepada Ka'bah kecuali memang pasti mereka cinta kepada Ka'bah, cinta kepada Madinah. Kenapa penampilan Ka'bah seperti itu? Kenapa penampilan Mekah seperti itu? Bukan seperti tempat-tempat yang indah dan megah di penjuru dunia, karena memang bukan untuk mengejar dunia di Mekah itu, tapi untuk kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang datang kecuali mereka pasti akan cinta
pasti akan rindu kepadanya, tidak peduli mau berdesak-desakan, mau susah bagaimana, pasti orang yang hatinya rindu dan terpaut dengan Ka'bah pasti akan datang. Walaupun cuacanya panas, walaupun repot dan biayanya mahal. Itu untuk ikhtibar, untuk menguji kaum muslimin, untuk menguji orang-orang yang mana yang cinta, maka itu yang akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. تؤذن ثم نكمل. طيب سأكمل. Mau azan dulu. Baru oh ya, muadzin awalan Syekh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عز وجل إذا أحب عبدا ملأ قلبه بحبه وخلى هذا القلب وأخرج منه الدنيا. فكذلك إبراهيم خليل الرحمن لما دعا الله عز وجل على كبر وامرأته كبيرة في السن أيضا، أتاه الله عز وجل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فأتاه الله إسماعيل وإسحاق، فالله عز وجل يريد تمحيص قلب إبراهيم لما رأى منه الميل الفطري والبشري إلى أبنائه واحتياجه إليهم، أراد أن يرفع ذكره وأن يجعله خليله، فأمره بذبح ابنه إسماعيل. وهذا اختبار حقيقي قال الله عز وجل في الآيات التي سنتلوها بعد قليل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beliau kemudian menyebutkan atau akan menceritakan kepada kita sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam
adalah seorang nabi yang di dalam kehidupannya beliau sangat menantikan kehadiran seorang anak. Sampai ketika beliau berumur tua, barulah Allah karuniakan kepada beliau seorang anak. Sebagaimana yang Allah katakan, wa idz qala Ibrahimu Alhamdulillahilladzi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku anak Ismail dan Ishak ketika umurku sudah tua. Maka ketika anak itu hadir, Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim bisa mengorbankan sesuatu yang sangat dia nantikan dan sangat dia cintai kehadirannya, keberadaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sebagai ujian untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi hab li min as-salihin. Al-hibah غير الرزق. الرزق قد يكون المرء قد عمل ما يستحق، لكن الهبة من الله عز وجل يعطي حتى لو فوق ما يستحق العبد، أو ربما يكون تائبا جديدا يعطيه الله عز وجل. لذلك حتى سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالهبة من الله عظيمة، لذلك لا تستكثر شيئا على الله. ادعو الله وأكثر في الطلب وألح على الله، فإن الله يحب الملحين. لما ألح إبراهيم قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. هذه فائدة الذرية، أن يكون فيهم صفة الحلم، فيهم صفة الصلاح، كما اشترط زكريا من قبل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. اشترط الطيبة مع أنه كبير في السن وامرأة عاقر، لا يريد ذرية تأتي فاسدة لا يكون فيها تتابع الأجر وأن يعقبه هؤلاء الذرية بالصلاح. فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل صار في سن يحتاج إليه إبراهيم وصار يباريه ويجاريه، رأى إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar diberikan seorang anak. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku. Di sini Allah menggunakan kata habli, hibah. Hibah itu berbeda dengan rezeki. Kalau rezeki itu biasanya orang mendapatkannya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan usaha, setara dengan usaha yang dia kerjakan. Adapun hibah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang di luar batas kewajaran dari kemampuan manusia. Yang harusnya manusia tidak bisa mendapatkannya, tapi kalau Allah sudah hibahkan, sudah karuniakan, tetap mendapatkannya. Seperti Nabi Ibrahim sudah tua, ya, dan istrinya juga disebutkan tidak bisa mengandung, tapi kemudian Allah menghibahkan anak tersebut. Maka dari itu beliau menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim harusnya kita tidak boleh kemudian meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja. Berdoa apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita minta kepada Allah, berdoa. Dan berdoa kepada Allah dengan cara ilhah. Ilhah itu adalah mendesak, berulang-ulang. Ya Allah, mengulang-ulangi terus permintaan kita seperti orang yang mendesak. Justru itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan ketergantungan kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan seorang anak yaitu Ismail yang sangat dicintai yang kita sebutkan tadi, dan Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kemudian Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Kami pun memberikan kepada Nabi Ibrahim gulam, anak yang halim, anak yang hilm, anak yang santun, anak yang baik. Dan ini adalah harapan kita semua ketika kita menginginkan seorang anak, kita menginginkan anak yang baik. Maka di dalam doa kita juga senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita, mengkaruniakan kita kepada kita anak-anak yang soleh. Karena ini juga menjadi doa-doanya para nabi. Ya. Kemudian Allah mengatakan setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah sampai pada umur yang bisa berusaha, bisa bekerja bersama ayahnya. Dan Nabi Ibrahim dalam kondisi sangat membutuhkan
kehadiran Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika itu kemudian Nabi Ibrahim melihat mimpi, dan di mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وهو يعرضها على ابنه عرضا فيه أدب وفيه لطف وهذا يدل على التربية من الأب والأم لابد أن يكون فيه احترام للأبناء ورحمة وأن يخاطبوا بأدب حتى يردوا هذا الأدب ويتدربوا عليه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الذبح لا يكون إلا للبهائم لبهيمة الأنعام. قال أذبحك فانظر ماذا ترى. هو يعلم إبراهيم في قرارة نفسه أن أمر الله نافذ وأنه حاصل لا محالة، لكن هو يهيئ ابنه لهذا الحدث العظيم لأنه يعلم أن وراءه خير كثير، فقال فانظر ماذا ترى. فجاء الرد من الابن الصالح البار الذي لا يستغرب منه لأن أمه صالحة هاجر عليها السلام التي قالت الله أمرك بهذا لما تركها في واد غير ذي الزرع ليس فيها أي مظاهر الحياة. قال اللهم نعم. قالت إذا لن يضيعنا اذهب. فهذا نتاج إسماعيل، نتاج تربية الأسرة المسلمة، بيت النبوة. فقال يا أبتي تأدب وتلطف، يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. وتؤمر هنا لم يسمى فاعله، الفاعل هو الله عز وجل. أمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، فالآمر هنا حذف لم يسمى فاعله، قال ما تؤمر، دلالة على اللطف والحكمة في العواقب والنتائج، وأن الله حكيم لطيف خبير له الحكمة البالغة. فيقول افعل ما تؤمر فإن وراءه سرا من الله لا نعلمه فيه خير، وفي ظاهر المحنة منحة. نعم، وفي بطن المحنة منحة. نعم. Nah, kemudian beliau menyebutkan lagi bahwasanya mimpi seorang nabi adalah termasuk wahyu, mimpi yang benar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maksudnya isyarat bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah, beliau sebutkan di sini ini adalah sebuah adab yang luar biasa dari orang tua. Nabi Ibrahim tahu ini perintah. Yang namanya perintah dari Allah itu tidak ada tawar-menawar. Kalau diperintahkan seperti itu ya seperti itu yang harus dilakukan. Tapi dalam merealisasikannya, dalam memahamkannya kepada anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan adab yang luar biasa, menggunakan cara komunikasi yang luar biasa, tetap mempertanyakan kepadanya bagaimana pendapatmu. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita mendidik maka kita perlu menggunakan adab, menggunakan komunikasi yang baik kepada anak-anak. Kemudian coba kita lihat bagaimana respon dari Nabi Ismail alaihissalam. Respon dari Nabi Ismail alaihissalam, beliau mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Respon yang luar biasa. Tentu ini karena beliau adalah anak dari seorang nabi, dididik di rumah kenabian, dan kita juga kenal bagaimana ibunya Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, ya, bagaimana beliau adalah orang yang sangat kuat dan teguh imannya ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada tanaman, tidak ada air. Ya. Hajar cuma mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim mengatakan, iya Nabi, iya Allah yang perintahkan. Kemudian Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan inilah Ibrahim, hasil dari pendidikan dari ibu yang soleh dan ayah yang luar biasa. Dengan respon yang luar biasa, ya wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Itu artinya diperintahkan kepadamu, ini menunjukkan isyarat bahwa Nabi Ismail alaihissalam juga mengetahui bahwa di balik perintah itu, walaupun perintahnya adalah perintah yang tidak masuk akal, ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi ketika mengetahui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memahami bahwa pasti ada hikmah di belakangnya, pasti ada kebaikan di belakangnya. Karena di dalam ujian pasti ada karunia dan pemberian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استعان بالله واجتهد
أن يقول لأبيه أنني سأصبر على هذا الأمر الجلل العظيم. الله عز وجل لا يريد أن يعذبنا بالمصائب، بالهموم، بحوادث الدنيا، بل هي من أجل التسليم والتصديق، اختبار التسليم والتصديق، ومن أجل رفعة درجاتنا في الجنة، ومن أجل أن يكون لنا شأن عنده سبحانه. فليست المصائب وما يحصل لنا عذابا من الله، بل هي في داخلها رحمة إذا عرف المسلم كيف يتعامل معها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم لله الأب وابنه، وتله للجبين سحبه بقوة، دلالة على أنه سينجز العمل مطيعا مستجيبا بسرعة. فالابن قال لأبيه يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى ملامح وجهي فترحمني وتتركني فنعصي الله عز وجل. فلما أسلم وتله للجبين الله عز وجل قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. خلاص، هذا الهدف. الهدف ليس العذاب، بل هو الرحمة والرفعة لعبده إبراهيم. فصير الله عز وجل صير السكين القاطعة، أفقدها خاصية القطع، كما أفقد النار خاصية الإحراق. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو كانت بردا فقط لأهلكته، لأن جهنم فيها الفيح شدة الحر والزمهرير شدة البرد، وكلاهما حارق مهلك. فقال بردا وسلاما، بردا وسلاما. فالله غير سنن الكون من أجل إبراهيم، لأنه خليله ولأنه آمن. فكذلك أنت أيها المسلم إذا آمنت بالله وصدقت مع الله بلا تجريب وبلا سوء ظن وبلا سوء أدب، وأحسنت الظن بربك، فالله سيسخر لك حتى أعداءك من أجل الخير لك في الدنيا قبل الآخرة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، خلاص قال وفديناه بذبح عظيم. نزلت الملائكة بكبش من الجنة يرعى فيها 500 عام، فصارت سنة الأضحية والذبح لله عز وجل. نعم. Kemudian Ismail mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang-orang yang bersabar. Maka Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berserah diri, sudah memasrahkan diri, wa tallahu lil jabin, dan membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kisah bahwa Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, balik muka aku. Jadi sehingga Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya. Karena kalau melihat wajah anaknya mungkin Nabi Ibrahim akan merasa kasihan dan merasa iba dan tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah berpasrahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mulai menyembelih, melakukan atau menggesek pisaunya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa pisau tersebut tidak memberikan efek sama sekali kepada Nabi Ismail alaihissalam. Padahal harusnya hukum sebab akibat kalau sudah seperti itu harusnya terpotong. Kita tidak heran dengan ini karena sebenarnya sebelumnya sudah terjadi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu membuat hukum sebab akibat itu tidak bekerja sama sekali. Tidak bekerja sama sekali. Sebagaimana kita lihat dari para nabi, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi mungkin. Lalu kemudian setelah itu kata Allah wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata, suatu ujian yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, kata beliau disebutkan dia adalah kambing ya, diturunkan, dan itu menjadi sunnah untuk kita semua menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya beliau katakan tadi adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim jangan pernah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian perhitungan-perhitungan matematis kita kemudian membuat kita ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita kemudian percaya dan yakin kepada Allah, maka bisa saja Allah mendatangkan pertolongan-pertolongannya dari arah-arah yang kita tidak sangka, atau bahkan di luar dari perhitungan matematis kita, atau bahkan di luar dari logika kita. الشيطان في كل مرة يأتيه يقول هل هذا عدل، هل هذه رحمة، كيف يأمرك الله بهذا أن تقتل ولدك، هذا ليس يعني من العدل وليس من الحق. وإبراهيم يأخذ الحجار ويرمي الشيطان الجمرات، ثم يسحبه إلى مكان ثاني ثم ثالث، والشيطان يعاود من أجل أن يثنيه عن هذا العمل الذي أمره الله به. وفي الأخير حصل هذا الفضل لإبراهيم فزكاه الله، قال إنا كذلك نجزي المحسنين مرتين في سورة الصافات. وقال الله عز وجل سلام على إبراهيم، وقبلها قال وتركنا عليه في الآخرين، يعني استمر ذكره وصار الناس يتبعونه في هذه السنة العظيمة بذبح الأضاحي. فانظروا إلى فضل إبراهيم عليه السلام كيف كرمه الله عز وجل وجعله له خليلا، لم يصل إلى الخلة إلا بمثل هذا الابتلاء العظيم جدا، كما قال الله البلاء المبين. Inilah Nabi Ibrahim, jamaah sekalian saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Dan kita tahu julukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai Khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat untuk mendapatkan manzilah dan kedudukan seperti ini, lihat bagaimana ujian-ujian yang harus dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini menunjukkan sungguh luar biasa kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan inilah kemudian Allah katakan inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu apa? Keunggulan, keutamaan, ya, kedudukan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sampai sekarang kita masih terus menyebut-nyebutnya, mengambil pelajaran darinya, kemudian mengamalkan apa yang beliau amalkan, itu sunnahnya, yaitu apa? Melakukan kurban, menyembelih hewan kurban di Idul Adha ini. والحمد لله أن الله لم يأمرنا بذبح أولادنا، بل جعلها سنة مؤكدة. وبعض العلماء مثل أبي حنيفة والأوزاعي والليث وقول لأحمد وابن تيمية قالوا أن الوضحية واجبة، وقول الجمهور أنها سنة مؤكدة. فتطيب نفسك أيها المؤمن بهذه الشعيرة العظيمة، لأنها تعظيم لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تذبح الأضحية وتأكل منها، الله لا يأخذ من لحمها ولا دمائها شيئا، فأنت تطيب نفسك بهذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هنا الذبح لله، وانحر يعني انحر هديك أو أضحيتك بعد صلاة عيد الأضحى. نعم. Inilah ibadah kurban yang insya Allah kita akan laksanakan, yang merupakan syariat yang luar biasa dari agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli lirabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan wanhar, dan sembelihlah. Allah juga mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ulama berbeda pendapat jamaah sekalian terkait hukum dari kurban itu, ya, terkait hukum dari kurban, tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan untuk kita, khususnya kita yang mampu
Dan sebagian ulama lain menyebutkan bahwa dia adalah wajib. Dan nah, seperti ulama Al-Laits, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah, ya, dan riwayat dari Imam Ahmad, nah, dan riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa itu adalah wajib, itu adalah wajib. Nah, dan dalil mereka yang mewajibkannya adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang punya keluasan harta, kemudian dia tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat kami. وحديث من ذبحها قبل صلاة العيد فهي لحم صدقة أو لحم ومن ذبحها بعد صلاة العيد فهي أضحية. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id maka dia sembelihan biasa. Tapi barang siapa yang menyembelih setelah salat Id maka itulah sembelihan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita diperintahkan untuk menyembelih hewan sembelihan, dan sembelihan itu pun kita sendiri yang makan. Ya. Karena Allah tidak minta kita untuk memberikan daging itu. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak sampai kepada Allah itu daging dan darahnya, yang sampai adalah ketakwaan kita. Ya, sembelihan kita masih bisa kita makan sendiri. Nah, ini menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita luput dari ibadah kurban ini. وتكون من بهيمة الأنعام الإبل 5 سنوات، البقر 2 الماعز سنة، الضأن 6 أشهر. وتذبح في بلد المضحي. Nah, dan sembelihan kita tahu yang bisa kita jadikan hewan kurban adalah unta yang genap umurnya 5 tahun, atau sapi yang genap umurnya 2 tahun, atau kambing yang genap umurnya 1 tahun, atau domba yang umurnya sudah 6 bulan, dan disembelih di tempat kita berdomisili. هذه من شروط الأضحية أن تكون في العمر المحدد، وأن تذبح في الوقت المحدد، وأن تكون سليمة من العيوب، لا تكون عوراء بين عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا عجفاء لا تنقي، ولا مريضة بين مرضها. 4 شروط، فهذه شروط الأضحية، وألا يبيعها، وإن جاءها وإن ماتت أو جاء لها ولد، إن ماتت يأتي ببدلها خير منها، وإن ولد لها ولد يذبحه معها إن بلغ سنا وكبر، أو يذبحه بعد أن يكبر بعد عيد الأضحى. المهم أنه خلاص ما دام عينها لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهديها، خلاص يجعلها لله. فإن ماتت يأتي ببدلها، وإن ولد لها ولد يذبحه معها إذا بلغ السن، أو ينتظر حتى يكبر فيذبحه قربة لله. ويجوز أن يركبها. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة أركب يعني أضحيتي؟ قال اركبها إذا كانت جملا مثلا، قال اركبه 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس في هذا. ويشرب من حليبها ويستفيد من شعرها، لا بأس، يعني يستفيد منها ما دام أنه يربيها حتى يذبحها. فإذا ذبحها يقول كما ورد في النبي: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني أو تقبل من فلان. ويجوز أن يدخل فيه من شاء من الأحياء والأموات، ولا يفرد الأموات بشيء إلا إذا وصى الميت قبل وفاته، ويكون من ثلث ماله، البقية للورثة. هذا من الشروط ومن بعض الأحكام. إذا وصى قبل موته يؤخذ من الثلث إذا كان فيه سعة، أما إذا كان غير ذلك لا يؤخذ. ويجوز للحي أن يدخل معه من شاء من آبائه وأهله. Kemudian beliau sebutkan sebagaimana mungkin yang sudah kita ketahui, ya, syarat-syarat untuk berkurban, hewan kurbannya ya, harus kemudian disembelih pada waktunya, kemudian disembelih yang disembelih adalah hewan kurban yang sudah genap tadi umurnya sesuai dengan syarat, yang tidak picak, yang tidak pincang, yang tegak bisa berdiri, yang tidak kurus, tidak yang punya sumsum tulang belakang, kemudian yang tidak sakit. Yang selamat dari aib-aib atau kecacatan-kecacatan yang ada pada hewan kurban. Dan hewan kurban ini kata beliau boleh ya dimanfaatkan, seperti misalnya boleh ditunggangi, diminum susunya dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah menetapkan hewan kurban kita dan kemudian hewan kurban itu mati,
maka kita boleh menggantinya dengan yang baru. Ya, kita boleh menggantinya dengan baru. Dan kemudian kalau kita sudah menentukan hewan kurban yang kita mau sembelih, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh jual. Karena itu kita sudah niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang misalnya meninggal dan kemudian dia misalnya berwasiat untuk berkurban, maka bisa diambil dari sepertiga hartanya kalau misalnya memang dia punya keluasan harta tersebut. Dan dalam berkurban jamaah sekalian, ya, kita bisa meniatkan untuk memasukkan semua keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai atau siapa yang kita hendaki untuk berserikat dalam pahala kurban yang kita lakukan. Nah. طيب علينا أن نعلم أن الذبح لله عبادة عظيمة. من ذبح لغير الله فقد أشرك، فهي عبادة عظيمة. وأعظم الأعمال يوم النحر سمي بيوم النحر لنحر هذه الأضاحي والهدي. إهراق الدم أعظم الأعمال يوم العيد هو إهراق الدم، وإنها قبل أن يبلغ دمها الأرض يبلغ عند الله عز وجل، وتأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها ولحمها وعظامها في ميزان حسناتك. فالأضحية شعيرة عظيمة جدا، والذبح لله شعيرة عظيمة. لذلك السحرة والمشعوذون وهؤلاء يطلبون الذبيحة دون أن يذكر عليها اسم الله بلون معين، والكفار لا يذكرون اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا نحن أمام عبادة وليس مجرد ملء بطون أو طعام يمر بنا عابرا هكذا. لابد أن نستشعر هذه العبادة ونقدم عليها ونحن نتلذذ بها حتى يزيد الإيمان ونعلم فضل الله علينا. Dan sekali lagi ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dia adalah ibadah yang paling afdol di hari nahar. Ya, di hari nahar atau di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, ya, tidak ada amal yang lebih afdol darinya daripada mengalirkan darah, atau maksudnya di situ adalah menyembelih hewan kurban kita. Maka jangan sampai kita kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kesyirikan yang besar. Jadikan ibadah kita, ibadah sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله عز وجل في هذه الأيام أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا في هذه الأيام المباركة للطاعات، وجنبنا المعاصي والذنوب وما يغضبك علينا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أمين. اللهم يسر للحجاج حجهم وردهم سالمين غانمين مبرورين كيوم ولدتهم أمهاتهم. أمين. وبارك في من لم يحج يا ذا الجلال والإكرام، ووفقه للطاعات واغفر لنا ولهم وللحجاج ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم زد إيماننا، اللهم نسألك إيمانا لا ينفد ونعيما إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ونسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menutup dengan doa-doa yang kita patut aminkan semua. Semoga Allah mengampuni kita dan mengabulkan doa-doa kita tadi. Demikian jamaah sekalian, syukran atas perhatiannya dan perhatiannya dalam majelis ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.